এনডিউইউল চেয়াৰমেন কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেলত আজি বিজয়ী সন্মান লাভ কৰে দিছাম চাহ বাগিচাই। খোৱাং চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰত আজি অনুষ্ঠিত হোৱা খেলখনত দিছাম চাহ বাগিচাই হিঙৰিজান চাহ বাগিচাক ৩-০ গলত পৰাজিত কৰে। দিছাম চাহ বাগিচাৰ হৈ হৰিকিষণে ২টা গল আৰু এলভিনাছ ইন্দুৱাৰে ১টা গল প্ৰদান কৰে। তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক আজিৰ এই চূড়ান্ত খেলখন অঞ্চলটোৰ অসংখ্য লোকে উপভোগ কৰে। আজিৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত এনডিউইউল কোম্পানীৰ পৰিচালন সঞ্চালক দেৱাশিষ জানা, বিত্তীয় সঞ্চালক পাৰ্থ দাসগুপ্তা, প্ৰবন্ধক চন্দন বৰা আৰু খোৱাং চাহ বাগিচাৰ পৰিচালক অপূৰ্ব চুতীয়া সহিতে কোম্পানীটোৰ বহুকেইজন বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে। और खास करके मैं आज ठीक है हर कोई अच्छा खेलता है, लेकिन आज जो है वो बड़ी बात नहीं है। और ये तो है किसी को हारना पड़ेगा, किसी को जीतना पड़ेगा, ये तो दस्तूर है। लेकिन मैं जिस तरह से देखता हूँ कि हर कोई जीतता है। अगर जिसने हार गया तो उसको हार का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत छोटा हो गया, कुछ नहीं होता, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, ये खेल है। आज कोई जीतेगा कल कोई और जीतेगा, तो इसीलिए इसको स्पिरिट গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। সকলোৱে ভাল চাকৰি বজাই তেখেতসকলক खेल का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे जितने भी गार्डन्स हैं उन लोगों में भाईचारा बना रहे, एक दूसरे से खेले और ताकि माहौल जो है काम का माहौल और आगे बढ़े। और सिर्फ हमारे ही बागान नहीं है, जितने भी बागान हैं आसपास में, तो सब में खेल कूद ही एक जरिया ऐसा है जिससे भाईचारा बढ़ता है और संप्रीति का जो वातावरण है वो आ जाता है। सीएम जी साहब ने जो बोल के बता के गए हैं वही बात है। काम के साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा फ्रेंडशिप, थोड़ा ब्रदरहुड का भी फीलिंग होना चाहिए। तो हमारा आशा ये है कि ये खेल से वो फीलिंग आगे जाएगा, तो कंपनी का जो प्रोडक्शन जो वो बढ़ती ही रहेगा, इसी आशा लेके। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমি এই ইউথ চেয়াৰমেন্স কাপটো আমাৰ কোম্পানীত আজি বহু দিনৰ পৰা হৈ আছিল। মাজতে এইটো হেৰাইছিল বুলি ক'ব পাম, কিন্তু আকৌ আমাৰ যিজন আগৰ চেয়াৰমেন আছিলে তেখেতে 2011 চনৰ পৰা এইটো আৰম্ভ কৰিলে এই ইউথ চেয়াৰমেন কাপটো, আৰু এই সদায় এইটো চলিব। মই এই অসমৰে আজি মই এটা পদত আছোঁ। আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ মৰম পাই আশীৰ্বাদ পাই আজি মই সেই পদটো লৈ পেলাই আছোঁ। চাহ যিটো আমাৰ এনডিউইউলৰ ডিভিজনৰ মই এইটো চাই আছোঁ গোটেই অপাৰেশ্যনটো, আৰু আপোনাৰ মই এইটো কেতিয়াও যাতে বন্ধ নহয়, এইটো চলি থাকিব। আমাৰ ইউথ চেয়াৰমেন্স কাপটো চলি থাকিব, যাতে আমাৰ এই আমাৰ যিটো এটা পৰিয়ালৰ যিটো এটা বণ্ডিং যিটো হৈ আছে সেইটো সদায় থাকিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ সদায় পাম।